ya da mo nyina ase oba de enhye ne pa biara waje Kumawu TV atom na brebia oje bre esa adaje na otena se ehwe yen da bia meka se eye wonti ene wo ho fi se wanye je so a yetimu ntime nya ede yenya ahoden so metena ma ye adwuma eye wonti ene wo ha ye som ya besomo esompa nso ye damase ena nso ya san ede ehyemu ena na wotwe da etwato o che weekends ye kodi e homeda yankopon sha se de coronavirus adaroma da bia e homeda e de manipa e se woni ba bia afa okoso ba fom kura e homeda e mu ana awo wusu twe kura sa de 1 week asa ka ho wo ye dan ya se homeda na to aso e se mema na ma ho odin asa na mo ho na mane because what if you e dan ya wo bo ada emre wa fo no e ma no se o mu nyine a e no mu so ani je sa de ehu ti ba ma ene ehwe koko president ne ma ya asemo kira kwai omo na beti wa boss akwa so nyame hira aha eye the spiritual hosit ene esua de ya sa bowura amamrem fi say last Monday ya ntime esua amamre na na de amamre wura waba aha me da ta se men kan kiro so pe krafi pa memma o se fo ni kire Kumawu ni nyina nsa akoye ho adwuma papa we obro open no sa open ya se ba bi ewu brasa me akoye pa ho ahino ya me say ni nyina aka ho ya damase enne dwumadie no ya kono papre so ya kono so nko ma me bi otena se wa asante mam no oje eho asante esi ne bo no twintuo ade si kwasi buroni so se wo me ma mfa kwati kwai majimaja pade emmo so da se mema ka no otumo a me de menkema no ntum yesa sa ma na bi wo wiase bi wa na ana bi ni wiase ena yesterday nana ya asantoa hwana nana ya asantoa ena suan ye na emoa wo mi a me di dwumade ho chia me no mi din Major Prophet Charles Obokudako Major 1 ena obi ade ne me nemo so be sunsum nyuma mu di a ye from the great oracle onyankopon sha ho nyina agya ena mete yi me da me ho maba me ba ye beto aso me da asi tale ti ehoni ade come up akata wan nice one say ade say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de ya sebo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kura wo the way we find to kura dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia international contractor no boss na me nua ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no o ba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we you safe o the board down so papa ensuo to awie bo apetampe utim ya utim de tim entimo patches say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de bo wo dan ne so esan say yen chance ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enchen GB1 nice one ye wo kala bi abi me kamechiro yen kwa me mfa mo mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawu mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawu app today. Kumawu TV amansane yena yedimu tale ti ehoni ade abusia me da ase oba de nshira obi ewu
nyame ene na bofo konkro de adom nipa no omo nyina nhira ye na omo ye bibia ye bia enko yi ya da mo nyina ase aha ese me ti mai me de because me director prepare dress yo wie ya megimedie hwa bia na abaso kama pa edro e pa cha o me kan za no osofo otwa bi e pa cha o we edro aha o se na do se obia nhye dem no obia nhye dem wo nhye dem a yede abra wo yire ma na betete o de mejo de kuma wo de ye obibia wi wa o ya we sha ana ya to aso me invite my guest time chuku me bia me phone line no a bomode afre na ye ni nkomo ana ya santo atumi no ebi wo wi ase bi o ya santo afo bi wo wi ase I don't know. Who is Nana Yasantua? Nana Wusu. Memo Akwaba. A blue. Now, coronavirus aba. No, probably a Janafa. There, dear. Ja, Obia or Quarantine, who shall be named Zuko Bishay. It's also compared to Rabia. Yeah, dear. Nazan, what the Yarana Kosho. Oh, I say, Mamma can't tell another. What do you watch? Baby, I was there with Sanchan Fo. We never had a show before. Sir, it won't go home. David, I saw it. Eventually, that. I let the Vinci, that Kay. Mo, Medasi, Medasi, Nana, Memo, baby. Yeah, blue. And now, I see a chicken comobi. And you may be why, at her seat. Yan any pebbing in see that. Yama bebre asisi ni nyina ebepie mu a yenya baakofo bi ma ne sori no age oman no ade asi ho ebre bi atwam abrofo baje yeman boso chinchire atwade wo nyina wo sisa boso am se yasua de ni bia ene ewura bakosemu ene pure history na maame bi sori ya ye friend nana ya santoa yeso otwetu say ya nokre say nya nokre eja de school mu na ye kire yin teacher ni bi wo kra wonim do oti ni fie no no a ka boa no no de bi nso abre eja be ne dan ye se enim enso ye gidi wakoye amamre nipa yi na free ahemfie ton na ebe yi na natumfo kra nimu enya nipa hunu bi sabe otumfo no amu na mechia wada o man bo mu asema se na natumfo kra ni odi a na sense bi a waka na bia eye oboni be ka se eye authentic nana why na ya asatoa opani me das bio me sa chia tie fo na hwefo se na masim kunwa mo hwe na mo pese musua de na ya kase obi ya fo bi na ya asantoa ti de na nu obe oyoba na ya asantoa no yo hema a owojuso oyohema ojuso ti akunya so ojuso okay near on 17th October 1840 17 October 1840 hankon adunan aduanan ene wo nana to boase na sanse mo nyina ya da na otimi kipu otimi 17th October 1840 ene wo na ya santo ene wo na ya santo ya wo na de so besiase ya yi okay ho na wo no okay na ya santo a na wo ene ni wo mu no ye kan ho asema ede ye wo no 17th October no o say we 17th October ye wo no 17th October 1840 and I say we 17th October 1921 wow 1921 yeah and owu ye wow na ya santo a abla wo no ye wo no de so besia ase na ono ankasa ni nua ene ohene e wo so ono ane nua na yo ya kwasi afrane na kwasi afrane na ohene de so hene sabre no okay ene oyi ono ankasa ni nua e ma bedi ade bedi hema oh okay ana omotewo na bra ba se asante ma kikire asante eye mre bi sua se bra asante kikire no ye kon man kese pa no mo ka asante kikire ho ana adwo so ka ho bi okay enti abra mo kya asante man na awie no eya abanu bi firi soro ba ya firi golden stool aya ka ho asem dada yeah na abra ba ye no eya asante man na akra no efiri encha asante ma abo
okay otumfo se toto so mienu ofiri oni ho no ma asantema da so te ase na emom sikede kofi ni ho no ma asantema ni ho bio enti abrofo ne ba se o ma pesikede kofi age afiri asantema nsam sabra no na kun bi da ho e ma abrofo no ene asanteman saa kun no koso 1874 Sagranti war saa kun no asanteman mi gansa asantema di nkuguo ye di yeso na kun no ya anku na akasi akun adi nkuguo anasa abrofo adi yeso yen kan sa abrofo ni di yeso because ye consider defeat okay sa okokun na sa ohwe za kun ani enyan na sa okasa wonkun bi wa Wusu that's Wusu no na abra akun no adekronti eja akun na yankun bi oni se ni odua bi si adu sa abra na ba bi efe ni kumase ni emfe ni kumase ni efe ni kwaman ye ka kwaman efe na ye kwaye man o man na ye kwaye bretuo na se kwaye mu na kumase na hyem na ha na kwaye ya mpeni fo no hyehye kwaye no na na abrofo se yetitimia so yes na okay na kwaye man enti abra asantema ne kire ye na o konfronche ene opimfo se etu a odi kan kire asantema ne ahemfo ne bi na kire asantema na ne epe capital town oman bia na se kuro bia no yenye yi oman ba ko na se kuro ba ko si wo a onye so pani ne epe pani e wa asantema mu kuro be pani obiri konfront mfini pemu yi enka se kwa aman edwoso anase we ene pani na emom no odua nua mienu wow odua ba ko kwa aman a efe ne kwaye man ana odua ba ko apem so na be de ho be yie no ene na be the capital town okay de be wunu de ewu ye be kan mama ka no enti apem so no ene de na wu ye enti efe ne kum no awu na dua ne efe ne kuma dua no ai ya fra dua ne kuma dua na sa kuma dua ne bi wo ebenya is a forest deep forest e be hu sa dua no okay na sa dua no apem so de na wu ye na efe ne kuma wu na efe ne kuma wu sese no ana ha de ne ye na efe ne kum no ase ana bia ha wow nice education anti kuma wu no ne ya fra ne kuma wu ne ya apem so ne ya fra na apem so kuma wu mekasa wo dwaben area sa ho na meka ho asem no ene okodua ba ko wo sa bia ho na obedua ba ko so ase ene wo hwe de ebe fifie de ebe wu no na so ono so consider defeat e wo so that means yes ti de ebe fifie no ono mom ne yemfanya asantema capital e ti de fifie wa asantema mo no na ye kum no ase ene ha ene yanya kumase wow ene ye kum no awu ene be kumawu ene ha ye kum no ase ne ha ene kumase yes na sa ha no ne yefra ahase kwaye man the traditional kumase kum no ase ene ha wow enti ebra na dua no nam kokoya amamre ho no because e dua dua bia ejane sa yes because it's for a purpose to me ho nam kokoya amamre ko bibia okay enti abra ntokwa no ba 1874 no ye munkukumu ona no ye di abrofo so nkunu bedi kan na sabra na konfano chete ase ara sabra na otiase emu hefa 1874 no otiase no ni ha enti abra kokuna no ana ye di abrofo so nkunu bedi kan okay enti abrofo no fra the reinforcement by so bedi asu nkunu ho na hu se dua na abu kumase dua no kum dua no abu atofom kai yes enti e trelete ere kuma abrofo no se die sin ye ntiase enti free prekope empo yesen na se muja bede ebeba tiase ebusa ase e ho na nam e trelete kuma abrofo se enti no munku bio se enti no munku bio dia reinforcement a oma frefre aba any ammunitions and I say two ahodom da bed na se etu ahoka eye 50,000 ounces of gold e gold anya kama mienu ye ntema abrofo no ebra no enti eduru prempere first obedi ade 1888 yes okay ono ankasa na maame na ye cha maame na ye cha na yi ni bedi ebe tena kunya so okay na 1896 na abrofo no ba so mo pesa sika no ebu ade no ana
and that's prempere first and na ye chan so muntimi ntua ana so muntua ebi na so yentua isa mo chom ko Seychelles Island okay edin kan no omdo mo ko Alumina Castle omo ko nzo mo nkwa na ko nya hemfuni bebrebe eje so hene kan ho ana mo ko ye ana na ya santu anu ya be ma yes o kan ho bi no mo ko ye ana ahemfuni bebrebe ana eblasa omo ko Cape Coast no abrofo accountable to na mo se ye ko de hene ana abrofo mu se ye ko de hene dom sa transfer no ko Sierra Leone ana sa ka se be ko de hene ye ko bu sa ase sa no mu sa accountable de ntimi nya ne se nso madware se da na kan no ti sa de mo ko the island ana island bi aso nso no aye de etwa ho hia ndom ko Seychelles Island okay ye ntima nko ho bio eho ana abrofo te se ya chi hene prempere fe da santama abo na so mu hu se even otumfo setu ya na so na prempere first we hwesofo amasikedwa ana se ma asante ti se ohini ni ho no ma asante da se chase na mu se sikedwa ni ho de a asante ni ho tabrafo tie no omo bai ebesi nkunya efrefra hemfo enimu ahema afo maka ebesi nkunya wo ba bia sesi ye de ho no ma ya military museum no kuma se fort ho ne dwabo no ko first tab be ne ho no ya ahemfie enti ho no ana abrafo no betu ya num se ni se na asie ti sei omo pesi kedwa kofi akọ sa sante hin ti kedwa kofi so bia o experience ti se kedwa kofi no de ye mfa ma abrafo no so ye de entena so enko tena so bi eho ene ye ne ankase na ya asantoa edo so hema abrafo no de asan betu onim se pe na mema aboto obi asuru because ye eja asire wache wo no charity no aka ne dua ya hene ne ya chi ne koyi obi ko kan ye ntimi nka ana na ya asanto asore ka se da bi o sha so obo ma bakosem o ka chom se ni se na namdo mo krato wa ma asanteman ni se na o ma yom do mo hwe mu mojagu ho di se no sa abofna be ka so mo be di sikele kofi akode a ye ntwe ne entwikira enti obu be bi kira o mo se awufuo ma no be nya yere no awufuo ma no be ne kunu mu asamado na awufuo yere no nso no awufuo mema no so nya yere no mu asamado wow sa se no ka kire mo na de no pe se ono mo nya ensa woso ekon kese be da sa abrofo nchem na ya santo na tro sa alete ne ko e kan sa se no ho a o ka kire abrofo na blade dwabo na se no nti mema no nkranhye mema no nso enya kuduro nti asanto na mema no ekukuduro se saade ase ye sorigina se na ndo mo nkwa ato ho ama etwetwa bi mu ade bi ahya asase ase ade nkofo hwe mu de agudi enso ye sese nso de ye kra to o mesikedwa ansana na aba wow ho ni asanto a o kan sa no abrafo nso munti hu ja ti saade ntokwa na mo pe na we ye ne kese e ba asanteman ani abrafo nchem enum di si ani ekon hya ase 1900 ya asanto achi tuo di omonim ekoko 1800 na 1900 to 1901 end year okay yakon 9 months na third 4 months no yetimi di abrafo nso nkunim na 5 months aka no abrafo de reinforcement 1400 soldiers wow eba santemam hia no ebedi yasunkunim eso mo kofa bi beka ho bebre na sabra na asante na enipa wa na nu 1400 na soldiers near 5000 first 5000 first war near 5000 and di abrafo nsunkunim ebi awu ama bi so tiase nti abrafo sa reinforcement 1400 and ammunition also more ammunition akese ama omu die sunkunim eso mo bekum ya pa mo destroy ya pa na wow ewiase no nso no se ye kokun bia nso a amka se kun bia mu ya chili da na o makani na no ma memere ya wie enti abra abrofo di yesu nkunim no ana na ya asanto a o ye kwen mada no ya chi ne ko Seychelles Island so won wadi kun anim ama ya yesedi ya ye beche wa ko Seychelles Island no golden snow mo pe enso ya asanto aka tom se ye se ne ya anye bibia amfa ho a abrofo no
tumi o manya nti no betima bagi gold news no afiri nkyɛn ebra santama bɛbɔ ti saa de yenye sample ana ni bibia ne seso emfama ablofo no ɛhɔ ne ye gold news no sika ko fini seso pepepe because mu nyama lekoro 7 news e pipa kora na se fun ye hye botom kwa mu se na ye tumi o bɛgye afiri nkyɛn makɔ ti momom bia o bɛgye adi ɛne ye saa de ma ablofo no na to kan end ye no omo de dua na ye ana omo de bo bi na ye ana omo de de ye omo ye no replica e ka say replica de na ibet ni gold afa ne seso pepepe e gold ne obebre betima e gold the same thing jam o makɔ ba ne de e free soro tumi no e de aba yes okay enti bibia si e chi na ya santo akɔ Seychelles Island no wotena ho saa from that abule okunu call 1900 no no wuye at the age of 86 years 1925 17th October 1921 sorry for that and ya santo atoy na maano na so kakra ma 17th October 1921 and ya santo a etokra e was Seychelles Island na abule ya santo ato na brofo yo madin say o mesie no ho no o musie ne kama hyehyɛ dan kɛseɛ sɛ de esi ahemfo na ba ya santefo no ana say ya kan aman mu ya say no ye de hye nkoto baabi amie nsie no ho tie ko tu mu no de ba santemem be sie no asantefo mpanifo ko Seychelles Island ho ekotu na ya santo na emu no na sa bere na abrofo no we omo ho se satan nyo ho no mu nkwa na ti wo omo do so asantefo ni bi wale ho ye na na hye omo ko ani na bebre na wale ebo bla e ho no ti baasi aye ka Seychelles wo na ayi nkofo nkwa yimfo nkwa na gu asantefo ka da so ti wo bi asantefo ye moja da so ho no ma omo da so ti wo because omo ko bo abusua kese na me chance time omo ko tu ya asanto afro no abrofo no no mo ahu a omo behu ba mo ni hwe ka adenja say eni emu ana man chen some no ko cells house arrest okay because prepare first ne ko eni ko sua ade o one dedication ba santemam ha say ni eni mo hwe okay one the Anglican asore baaye one e bo na su kane e wa santemam ha say because satan ni eni say bibi kwa the cross broni no no di tu abeto ase oso okun no wono na sa akwakyere se momfa nyamesom nsa wono wo okun wo sa che ose som nyame enti wo yeso ose wo ya no kore wa twitu o de bo wo ose nyamesom kwa ni nyamesom kwa ni fa so ne di so enti wo ye bibini a wo ye akoa kra enti di o master na sam so o master kra bo ani so a sa da na fa sa ye dai e ma no menkasa wa twitu se gu achi atun se gu achi wa ton kra se wo do nka hwe ho nti abla prempere first e bani na no on the cross na bai and the Bible because abuna so Anglican ana wo ban so ya mo amase obe yo hinu oba se nko o man china amase obe yo o man fana amase mo anya nso me yo hinu ne mo asante me na ni siso a unya mfiri mu nko ya o da so yo hene nti o ban abafunu jan so o mra me se crash ni na ma tutu ne ma keke akosua de on van nim de mra bo ba ya na ya chiri mu ku a yesi sikejo ko finie saaje wade na trase ba sikejo ko finie ko hye ba rekese enti na mpemfo bu ba bi si tuo ato ba bare ho na nanam de sikejo ko fi ko sie kokoam ti ya santo a wa ye bi pa ye kom asantema mu di mutintiman a ye kom mo akuduro a se ye nya mba bi obetuma wo sa akuduro ni da emema krambo ye nya bi asemo emema kora nya bi se ntoko eba ya nsori nyina na mfa me nkwa nkoto asem kese pa na ya kana na ya santo a sabre na no odi akaka bensem ne mensem no woni kuna na on se ha se no ohene ohema ne yere ne kunu emfa ne nka hwe okay ina betena kunu aso a amamle ne amane ya ho na wudi so anya wu kuna na yere dabi ansa be fa afena wo be so afena ma suai no akantam no wo kan so be ku adisike de kofie si wo wo be ku ade o man si wo eni se panie bi no di be obi di be wo wa wo di kan kantam dada nya ho na ka se mi kunu se me yere se okay me yese ti ho ne yem fe de to nchen kura okay eso kunkode na sabre no yese ya kan ya santo ho asem dia no wo ma ana na onima o abusia o ma o woyi enti yese
ya kwa dwe so a ye benya ya asantoa ne ma se me ya so se ne ma ne nyina awu ya sabre odi o monte ase ye benya ne nananom ya asantoa nkasa ne mogam ne nananom wo dwe so osi ana se o mo ho me da ase dwe so akunya no ya asantoa se ni asefo ene wu ohima autism ya friend na ya asantoa do autism is on your friend ya asantoa ono no bloodline because ye di enade ye ni agyaade ewa santimemu entina na ya santoa mojamu ena di akunya yi ohena otisu sesiye na ya santoa mojamu ohema otisu sesiye na ya santoa mojamu ina di akunya to mo da so tini na santoa ahunipa to mo na busua da so te ase okay asas ni omo dia na sabre na osore ye no sabre no odi mfi be se osojina ye no on say owi 18 menga say at the age of 70 years obenya sabre 60 70 because you call 1921 and owu 19 that's you call 18 1901 1901 call and owu 1921 okay the 86 years and odi no asase we so in the 86 years yes sabre no onya sa 60 to 70 no 60 50 yes you to my one o compare 1900 up to 1921 na say 1901 kura no mo de ne call ya yeah na say 20 years no no so onya 86 a yante 20 free 80 no na say that time no onya 60 I think say 66 no onya 66 66 years okay still I know about Babylon no ho odin first nde ene say na e ha yo obu otim di be 90 years no ho odin o ene na bibia be bibi nti na say obi di 40 years kwa no agwa bebelebe wow wow 66 years so no ho odin no odi war odi kuanim kokun o shata de atwutu and now oba bitimi nya 39 years 40 years no agba bere wa kodwo to wo hwe no kora a chese wa bubu te se papa se boni na doso boni na doso boni nsu na ekum ni pay eya asemo boni na doso because first ne boni ni ho sere na yehu ukodi boni na kora bo yehu because you say bibi beto be say o hefa etinya nko pon fa na bo onto ntem so say oto ntem pa eya asemo e meka tua na ba ntem pa eti na noi say every fire asanto akoye no that was the end of her show. It is a show so one day one kwankwa bibia ya dine ko to house arrest. One timi anye bibia until one some timi mpie bio. Ni one some mpie bio. Kopimi so wie because abre mo yom kwani na mo na ewu ho bo mo bla. Because the prempere first e ba no and e follow ne bae. Ne bi ka ho. Without prempere first return obi na obedi kwa obefuni obetime free wa back. Enya do wura ho nko ade a untimi sa mo untimi mabo wa chibio na prempere first ba no eno ne dom ni bi ye de e ba ye omo nwuye nsu wuye that's a paved way yes e ma wo mu omo ntimi manyara ntimi sa bo back ne sa ade a untimi return yes ade a ubewu o zem yesi o ti asanto le no ko later okay mmaka de omo koyo omo na prempere mu na na free mu ye de ko back okay yada obo ade ase ahwefo ena yesua ya nana ya asantoa ne ho asem da anya rekora what date e de wo no what date o de wo on say date o de wo no e mystery ana date o de wo ye so ye mystery when mo nyina ya bakosam kese enje school for na mo tie no montie na mo ntwe nto ana say papa fo ana mamefo no mo ntwe bibi mfa nto na mo fa nche ma edu amamre se ya mepesa nka mu nyina mo de mo ma ebetero na nka o ma tie bi isa de tie ne school mo no u betie ne wo ha se ya ebo abira kora bebre ebo abira fine na no ya santo awo no mepesa mbisa se sabre na asantefo su kutatuo ni bi anasa kwasi bro ni kwa na kutatu ni kutatuo ni bi etu ni obi dada o etu ni enya nan enya on se abrofo ne ba no ye first no amre bi ya ka history ya ka chom abrofo ne de bible ne ba no etuo ka ho netuo ka sharp ka ho okay yetuo ni anyenya ni na ifra abrofo no ne ba e barter trade system the school furniture e exchange of goods and services ye ma otuo ni ama we ye di tuo ni ama we ye di ababa ni ama we di tuo ni e wo bi dada ya boa ye ho
ya de gigi bi wo me fans na asante kora be asante nti ne de nkyira kon no kora na ne tu na ka kan ho okay what I say ye wo tu dada ye de boy ho ban ko na abrofo no di kan bam dada omo ni omo ye den omo ni agudie emo agudie ni ade wei emo agudie ni ade wei ya mo gold a ni ya ade tuo ebi di mpani na no ma sa me bible no ma sa me snap aka ho ya de afa ne da ba fi bible no de bro se no ne nyamesom no wo sa ma snap aka ho se na snap no mo de man se emfanya de se eno ye ya mamare no na brofo no mo se ya mamare ne snap mo nimpa ba ya santefo na ya dumu ebi enimu ha ya dwene mu anno mu no nti be se be ko no ina ko no ebi ina nu ho ebi ya dumu ha ya nwere za area blacks no ya dwene mu ha mu ye nta on se straight trade ntwam eguso ye adwuma yes slave trade and international slave trade yes ya adwemu dopa kwa akira broni na ka ensi self slave trade aso ho ye ka ye ko Saudi Arabia 2 years contract ya ko Kuwait 2 years contract ya do akwa ye adwuma ya to da we ko ntim ba bi reset o mla no so ai omo hwe ne omo mutie mu se omo bokọ aba no mbeka mu asema kiro omo ba kro mu ye den slave trade ntwam adentia uye Kristo no akwa so abompa ye sero ade mamintuka ne tukan wi o Kristo so na bebe down okokodu obi amamre so of course ko show obi ase adentia amamre ne Kristo so no ensayo nana ba ko me mpese e be wura sa area yati nana ya santo ho asem na yesua na nana yi se gold na abrofo ka se yemfa mo omo ani ade no menim so aka se nana ya santo asori gya se yemfa mo omo na sikadwa nso mo request ye nso yamfa mo omo na de sa ntokwa no e bye okay na abrofo no gold na omba gi free ho no de na omadi ka age dada no e kire yamfa mo omo no ya no omo kon ya omo kire nana prempe ne ya santo akọ e kire no omo sa ba gigi gold ni bi wa na se sa trade no etwai okay me da se de tense asant abrofo no bae no ene se sika keke no ena mba beji wo na se gold no ne gold stool no mba be fa ko keke wo omo isa asante no ye ho odin asante tumi ne so so ma hwe yi a asante peja omo ahenie ne omo tumi omo na be badan ti don be ne se on be so asante the way asante no omo ese no kra omo ji asante tumi ni from nsem ntom bi asade no gold insu no ba jam nsa asante tumi nan no prempere first am chine ko se she sara omo nsa asante tumi nan no omo chine ko asante ma abo okay what I say enti ni mom yo so be ji no be sa asante ma bo kra end kra enti omo kwa masaba mate se we na e tumi ntom be ji omo kwa masaba ndo hwe enye yie no na mu jim okay isa adam dem nana prempere first back 1924 that's omo plans ni nyina say because omo nso munya gold no gold nso ma wi enti say omo eche na prempere ko omo ansa me yasa asisu bi ana still anu mo da so a omo chire be prempere first ko ye no nom da so a na de ya santo akone ba ye nom da so ha okay ko nchi ne kwansa na ya santo awo ne ba na ya santo awo na chi no still anu mo da so ha na se omo ko okra omo ama bi se ya santo awo na chi no ene de gold nso replica na ma omo to ma bi omo se ande omo wie bi a watch leader ama se na gold nso asanta ma abo okay die ni hwibio enti say na omo main motive omo di ja na prempe se on samra no oba be di krache di omo chi anu no ode ba be ya adwuma no na omo adwuma no se nka prempe emeye bibi se be omo betimi afa no so na nkoma sa be wuram abedi di mu ana sesai adwuma na wo mu se omo ba na omo de ne bae no omo de ne ba so be krache ni omo sa asanta ma abokra omo si eni go bibi efe ne gold use to yetumi no ma de afie nchen akọ no no se sa gold use nyeda kosie a obi ani me de ehye ni mo ahemfiri bi ni me de ehye tabla pepere fer bae kro mo sa compensation man omo si dan man no e be bia abrofo ni si dan man no e be bia ye de museum Menshia Palace na Menshia Palace museum we the word mo yi Menshia Palace Menshia ho no be bia ho museum no okay abrofo ni si ye
Okay. Say omo ma prempere first on fa compensation because that dan no first ahimfi omo hye no and the military museum no mu twede to mu hye no to mu si saa dan no man as compensation ba santema mu ha no ye hene onye akyede o enti uche otufo ade a ona wase omo wabo wow ye mu wamo a that obi ma na boro so nti omo wamo mo wamo ne mo de wase de that means no oni bi kwa na oche ne bi enti abrofo yeah nase ne mo ye mamo otufo mamo ona wase me mo wamo god the other man no mpe ode ye dey obi ma ne buru so atase enti ye de omo si dan ma si onfa ba ye adwi mu do broni oma 10 cedis a obetimi kwati kan bi so abede be 30 cedis sa de fire adwin sa abrafo si dan ma ye de a ye mpe omo dan ne we betua ka enti etua 12,000 cedis ene de ma abrafo sa bre ne de ye gi esika ye gi ye dan ti dan ne si o na abrafo broni dia enti na na omo ka ye tua omo ka omo gi sika no na se omo si so omo che ya form so omo ya contractors enti dan de say enya abrafo de omo na si ye na so ye toy so omo si che no na se ye mpe ye se tua ka na ba sa na abrafo no te say ye se ye mpe no entokwa bi ama so mo dia de che na se ye mpe na me si asase de mo mbu nse no te be tua ka na tua ka na de mo na e ma ye na betem because ata na oba no te asafo ahemfie ye na pempere first obetan asafo ahemfie kakra ansa mo wie dan no ma no kotenem saa dan na abrofo no nsa no na esiye okay na etua aka na de ma omo later nana otumfo pokuare otosumienu e baaye no obetenem kakra ana osi saa museum no na osi akire ode no osi de say de kakra ka no kakra ka pa kakra ni nyina no nana opokuare no besi na obesiye opokuare the first and the second okay ana obesi papa na chiri nwi se ofo no nice man obesiye na ode hall je no office and che be convert no e call museum 12 August 1995 and it converted hall call museum. Oh wow, 12 August 1995 and converted some military museum that museum Paris no e call museum. Oh okay ti sada nde isi abrofo na esi ye anim ho de kakra no anya kire ode and omu hwa honde sanity. Okay ya do ba de ase na obi be bisa say niema ya nana no ede kwa akon eye de bi say ne bi nso ansai enti saa akode ya nana ya asanto ani tuo no a na kura no abrofo nti omo je saa tuo ni nyina na say saa tuo no omo che ne ya chi ni padua na emo ya chi tuo eni padua na che no enti ni tuo na akasa no ni tuo ni na ho so ko museum amenhia Paris museum abe hu konfo obe hu ya asanto tuo ni bi ne tuo ba ko say o ne tuo na obebre o hani bia no e o ni tuo ahodo ti ne tuo ni bi wo ho no adase enti uko military museum so abe hu ya asanto tuo na akode ko menhia Paris so be hu na akode no ma bebrebe ti ne ma na ho na me pa che o meto de esi na me pese mbisa se uko museum ho no a etuo na ya asanto a okuta ya no odi akọ no ya twetwe de bi bobo ho ana ma ehu se we ya asanto atu we ya prepare the first to we we tu ana me da se uko museum ho no ma na ta bi tuo ni sen ho ya san so ya ono angas na Fiji a wote wo ya asanto atu se di pa ya ne nsa so na ni tuo ni da ne na so kama ya active gun tu a yetimi to pa ana say asai o da bi ensai mintim kasa asai na mintim kasa ensai by that so e wo ho no ma because na mo etu o mu use ye from prempere first otumfo say to the first pencil bepem sabre tu ni na da so ho wow from 1695 etu no mu use ni na no o ko museum mo menhia Paris museum abu se da so egu ho no e da so ye adwuma emu bui etu o nsai da so ye da so easy edu so otumfo transia e mo matwa no ho hia etu gunpowder aye ananam tu anam use no fititi I be symbols and the year ebo. Wow. Dana try me mama to ade mra me ba me bisa question bi. Aha. Abusiafo oba de nsamo. Me kwa na ntantem na me bie me phone line ntem pa. Ama wo so anya kwan abam. Na de ho bi wo so obisa bi. Especially ya na me per school for no.
fi sa de ati ne school mo no me ankasa me host program wen ye me te na mamre mu ene de ati ne school mo no difference bebre wom enti me person kan na school for no ya na mu sua de na mpo de history mpo ni ho bi history ne wonti okay school yankopa adom mo de ko enti abusua ebia na nsuo to ahomache nsuo toy ebia na me kasai wodan a wodam no nsuo muna pa ebo mu ana yam de wom fisa enframa be pagya nchanse na koto agu baabi e ma yam hyew bomodia fo ni kirem ewo GB1 omo industries anasa GB1 baabi o madwuma kuo no ewo na ankasa omo okro bi afra no akom na akom no ewo office road baabi a custom barrier no ewo no ewo no na GB1 industry no omo kosi omo edan anasa omo company kase no wana wo abusua ebi obi sasamajo minya omo ba kro na abodi minim me patron na de ebisa fo ntokwai ma me fo mo number emawo na bomode a wutie mi a bomode na from sesi a me no kasa onya friend number mu ba ko pe omo de 24/7 numbers ni ya dwuma omo pon kura pa still number na ya dwuma abusia number ne nie 0540 12 3212 0540 12 3212 and 0243 577 283 0243 577 283 when the GB1 Industries omo numbers are omo de edi dwuma bomo de na wuram bi anasa from bi no mra me border no soma wo ebebo apa medase me do adu medwa na so ye medwa ye sunsum nipa abusia entrance na nya ho na mu enkane ne yahuna ene de yehu eno yakoda na ensuo ntoy na mfuturo nko ye sori ya dane ateche enti ya ante sensuo na eto na mo yehunu sa ateche no wo no de e wo sensuo toy abusia menye slave enya akoa e wa adwenem mo obi nka nto se sunsum sam nye abusia yi bomoden empenisi abo na pe kokwa ye to adwe mo twitwiri sire esie enti bomoden afa ho be twi medwowan na medwomo a sunsum boafo ade na hia wo ebia no obi age wo japade aboso obi age wukunu obi age oyire ana sunsum yare bi haw ana pe sunsum de abo ho ban petumi pa mu oden ade abo ho ban a empim fa ba bi a ewiase obi anadwuma de ba ewiase bomode age medo one number medo say nipa bi osabie school yeah spiritual school a enipa gusu bebre esua de o pese oba bi a abusua ye di kan start on WhatsApp bomode age medo number si na frebi na so fa obra betwim na nya bibi bo ho ban na so obi tu fie no so oba ifo no pese oba wi wo a wo mra na wo kro wo dare che no tumi na bo no say pan wakana nu asem wo se nyame oyodo me pa cho numbers ni ni 0453 011 926 0453 011 926 and 0272854387 0272854387 when you your numbers are or they edidwa and also they yan adwuma abusua me dase na abusua e bia na person on Kumawu TV and spiritual house it edidwa me kan sa atimase ye wo airtime TV a be airtime we also for na person open bi aprichi amawiase atonka ye adwuma die bia da YouTube so say dia me no kasa make kan ho asem nyina ukọ YouTube so a Samdakus TV SAMDACKUS na the TV na so e wo YouTube esi am no kasa o boy ya boss ye ne yete so yi ya je hu mi na e wo ha enti asem bi ye ka bi wiase tie wo yo so for na pe ba bi aprichi amawiase atonka obi ahudi o ya e wo aso ya bomade bra airtime wo ha bebre wo pese wo bo advert airtime wo ha bebre wo pese odi dwuma bi airtime wo ha bebre Kumawu TV wa bie na taba wa mo bia aha so de yankasa wey dabi yanya na sa aha de ya ne de mu a ebibi man ene ebibi som ene ya na ha enti bibia de beba bia ya gitum ha enti abusua ebia na pese oba ho city so na ne ebedi dwuma sa de na etie ya wo ka bakosam ekire ya aye de bomode na je numbers yi na fra ye akwanya bebre ho city wo akwanya bebre so obi obebe bia be kira tum 0453 011 926
0553 011 926 0272 854387 0272 854387 0200 603 602 0200 603 602 when the numbers are ofra ya no bedi nkomo ni a che okwa be fa so aso be ba hospital so abusia ese me jam hospital me jam me ma discount obi biara opese oba so bia me se me jam ebo na ye je me ankasa me jam me ma brasa me kura ankasa me amakasa me ameni kuma wudu no me say frame me opese oba hospital so at this time of COVID-19 me so me jeje price no enti bra na ba di ohumi na bra ba dwo num be kire de onim de oba de de adum wo no frame me atwetwe ho nkomo ketewa bi ensa wo de mame ameje na me so ma mo akwanya fu wa na wa ne nyina eye wo de ya abusia wo mpe na apentokwa frame e numbers abedi tu bia no famu ba akom ye ne nkomo me pa cho me dase onyankopon oba de onsa abusia enche me bie me phone line no e de atom na ma me misa question ba akopɛ me wi a me ba bebie phone line no na wo so no me de nkomo na bibia e kama nana Omeka say nana ya santo amo emfidie wo mutu omo de kon ye ni ade e say e o museum ya ti ase me pa cho eno no tumi kakra bi wo mu ana wo ba wura museum wa etu no omo de kon ye ni o makota ade ye no omo de ye no eno tumi kakra bi wo mu ana okay opani me da ase bio de atian say tumi de bi wo mu tumi wo tumi wo because fie ho na nkasa kra yi na nkasa gudu kra tumi wo ho wow me sha nkasa asas na nkasa tumi wo ho unti nko yeye kokwasa bia wo debi na nei eno no e obiri comfort na de se wa na se na nanu odi e che na omo de se tumi ni ko e she fie wa na se ni me ni e she fie ho ene niam no nyina unse adan en last ni e kan se mi se otumfo se tu otoso bi na se opim so na se asante hene bia o china asase na komfo ne yerenom e na brempomfo enti akomfo mu asantemani na asho tumfo ase wow enti sunsum nsem ni na no o mo ho o mo nim sunsum asem wow ana mu na so ti esman kwa ahene that's right na esman kwa ahene so she otumfo ase ni so so se de ekrampa do otumfo ase eketu abi wow enti tumi na nkasa na ho na asante hene te na asante hene no ono ani tumi no kawe ade ase enti tumi na nkasa na wo fie ho no enti fie ho ma wo ndi ngodo tumi fufuo ba bi if you to me na nkasa no odin powerful ndie untu nkasa o hon tumi no obi tumi so sene ho asante tumi ni nyina ho na hye nti mampo hene jo so ma kase ohene ahemfi ni nyina so mutumi so a na nya ahemfi na nya otumfo ahemfi da bi nti na efe no kuntun kantan boho otumfo din no okuntun kantan boho kuntun kantan boho otuma kuntun wa kantan na fi no adwo tuya obrempon kora obetuma ma ketekete wow aneti abusiafo nyame ensramo nyame enyamo kese asanteman semu ya na ede twino aka ya no te okuntun kantan boho na so otimi yekutu ono ababo mo yekutu no akantan owi anu asayo se boho mo adwo se eye no baru no me ko kwaje enkrato ba isi ameba me bie phone line no na na adwetwe nkobo nyame ensa tale si ehoni ahade come up akata wine nice one I say when are you so not a forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo tale me nua ina ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we say fine to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua iba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim utim de tim enti mo patch say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe
ɛyɛ nnua carpentani ni de bɔ wo dan ne so esan sɛ yɛn nkyɛnse ne yɛde bɛbɔ so ama wo yɛyɛ pedimpa esan sɛ yɛn yɛwɔ dimpa dada ese kala bɛn na mo de bɔ man ne me dan na match woyɛ chameleon wonyɛ chameleon ɛnkyɛn GB1 nice one yɛwɔ kala bi me come kyerɛ yɛn kɔ me mfa mo mfam wobɛhu GB1 Industries wa kɔma ɛbɛn customary ɛwɔ ɔfen so kwan so. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Tell it, honey. I had it. Come up. akata wine Nice one, I say. I didn't say when I use you. na sɛ forklift deɛ dadaada ɛno ne adwuma a mede ba adwuma mu ha na mebɛduru yɛ no ana nkyɛnse ni twa no ayɛ me dɛ I say, oh, tell me, you na ja obi abodan so ma no na nye kra wo. The way was fine to kra dem fi. Obi penana Wusu a number ya betre me de be ma wo se se a de me bia me phone line no 020060060200600602 me pa to from me ne mo ko wo ya ko bo sia wo ba so me pa to enne dwumadi na ye bi e mo asem na me so bisa me bisa me na no de na me nwa be ka se na wo ba so me pa to bo mo dia so be no wa uti set uti bi no kasa no dwum na ma me ma ne mra from kura se be ya be Nana, obi anya mu asidi. Sesei, me penana ya asantwa natare mu aso. Me pesa me de mani ko bebi, na mu tuo no okutaye. Atare anese no de pause awo. Akwanya o. da se pa akonya opa na nso se de hu ye oluma ya ba wiase ya corona virus aba wiase bia eja afie dem kakra abukọ menhia policy mi so ma dum na taade ni so ni do akonya obo bia so do me nya pan bi Ya ti ko ko bia ti ko hwe ni ya ba ti se die oko wa ma wu no bia wu na na corona da wo. Kuro so akọ be bia. ti se die ya Okay. ya mo pa esi na ko ko le la de bi e ma ni sa ya ni Okay. every one ya obi wa Okay. kwani dem Ebusi o me bia phone line no 0200600602 Nana ya asantwa no asem. Ebi ano de bi menti ya bisa. Adwene ba ko ko. Oso fa o tell you no bra. Aha. Abdul Salam metwa. Yatima metwa. Ya bo aben metwa. Aha. Hello. 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 Me pa to do je me video so anka sama me. Abusia odi ne ba bi akasa free. I'm Daniel. That's it. Dani me pa to da no ho kakra bi. Awu ma ne mu na oye. Dani. Oh, Dani on to me. Hello. Hello, good evening. Good evening, me ma me na what to say. I'm here, Dom. I'm sorry. Yes, yes, you are ba. What down my baby akasa free no din. Hello, good evening. Ma me kasa na me tie o. Me ba ka me ka conference bra. Odin no, adura odin. Asantoa. Yo, na asantoa, what down ma me tie o. Me ba so. Asantoa no. Me ba pa se e so. Na me ze se ejuso ene offensive for no mo bi me ti ana. That say. What's the address of Chrome offensive promo and Never pass if you offensive, but I'm sure to pay them a dinner. I
just so for no, o ma see this your friend so ana. Oh, okay. Ne na kan travel. Ana. Mate, madam, mate. Nana be you are not, but that's all from right. Hello. Hello. America say we didn't baby akasa free. Hello. Me pa to low video kakra ma me. Say dem ka na hello. Hello. Me pa to wa oba su bia bomodin low video ma me. Hello. Hello. America say we didn't baby akasa free. Pacho, your friend Kwame and you do not from Yakubam, Mr. Kathleen Cranson North. Hey, Akoba, come here. Akubam, no. Mr. Midi Saturday, Yasan to one o'clock, one and everything genetic. Yo, Akoba, maybe you are not. Also, on one o'clock, one and I don't do it. Let them do it. Hello. 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 Good evening. Good evening. Hello. So, hey, and so on. And what for the time I said it. Me pa also in Crawford ba fa no ko ye dan. Hello. Hello. I jam Pacho good evening. Good evening, Papa. Me pa so di ni ba bi akasa free. I am from Daniel, the Catholic Plaza. Daniel, me da sem brother. Ya kwai. The Pacho me bita say, bita apunyano. Na then a free throw a buy, everyone then a free throw a buy. Yo, me pa me da say. I know na na ko na che mo asem. Ya treat topic we da. Na na o say ya da ska bian free so buy. Aha. Daniel, na be you and why? Adama. Hello. Hello. America say o di ni ba bi akasa free. Pacha from team Kakafi Libya, Benghazi. Hey, Benghazi. No, I'm from Benghazi, I'm from Kakafi Benghazi. Okay. La, me Pacha me bisa papa say, ohin apanawa ene yasantoa, one edika ekokon. Okay. Apanawa, our preference offense on him might be a fanawa. Okay. Ana yasantoa, one edika ekokon, na so na bakos nge afanawa ene yasantoa. Okay. Nana, where do I so one? Afrane one yasantoa, one edika ekokon. Hello. Hello. America say we didn't baby akasa free. But I can make a safety body. Body, we didn't know. Me pa to meet you. Hello. 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 Mini aba we didn't baby akasa free. Hello. 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 Opa, we didn't baby akasa free. Oh, on to me. Hello. Hello. Opa, we didn't baby akasa free. If I talk baswa. Hello. Hello. Opa, we didn't baby akasa free. No, me kasa free. A teaching man term. Okay. A TV man Your friend Haruna Cinema. Okay. Opa, Yeah, me person in this affair. Wahima Yas Antoine. Na Obo in Tombe. Okay.
All right. Martin, opening, another you are no. Hello. 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 Opening case, we didn't be a case free. I just me Wusu as a free staff. I just Wusu for young quite. But you, yes, and twice my okay. My father, I can't say yes, and one quack. By was champagne one incline, that almost can you make me a more fun. To one of the one cocoa. Okay. Nana. Many can't start a brand idea, so make me fuck over you to our friend of a patch of Chasso. You have any questions, and I know. Or say, never package and say yes to our cocoa, name was a mamma non crime. No one cocoa had done a channel. But that's it. Pass will be assassin. I think I'm simply saying one cocoa in a tardy and need to. Obian one cocoa be an intimate gentleman ye. Because it's a cocoa, channel, because we're a war leader. Because will be a war leader, and if I call Treffian, and that means in Pacoya BBS near channel. Okay. Obintimation cry, you see a tear, cast there by and see a Kaye Bobo and Sembianwa. With my card, with my comedy. I know the young one, Mefa. You mean some solid just to Mukon the year. That mean I make men more penny. That's right. Yes. Okay, now no cocoon. Medase. Yes, Antoine. And Toben and Noble. Yes, Antoine Tony the 17 country. Because a honor will be an Antoine. Okay. Then party and next time you become once much in Paco. Okay. Now, Obi say, I done a sikadra, et me free so by. Midrasi. And you treated that. Maybe I know I'm shabby. Maybe I know I'm shabby. Ah, sikadra will become for a conference robai. Okay. Ebe you up so to the kind. Some are sentiment and sentiment to me now is kedra. Okay. Yo, Obi be sa question be, say. Answer question me no. Or say address so phone ebi enti free offense one na of free I think say adra. Or say a friend asantoa. No be say address phone no wo nchi ni be free offense one na. On say asant. The monitor na question asante de e be free bebre na better than no. Okay. E be free ho. Okay. And e be so free. Martin, obi nso say offense so hima wana na ya santoa o mi enu wana di ka akoko me da se offense so hima no okuma ne man offense so nko a ekun okay ba ja santo no okuma santema nyina me pa cho me da se na fa number no etubia me number 0553 611 508 0553 508 Abusiafo medamu nyina ase nyame ya adoma adwada ebesa ato aso me a me di dwumade ho tia me di major prophet aso poku da kon me pa cho from major so na me tia me crew nyina me tia me ameyere so ma me beki wusia no ba bia ya adana sema me ne ntina me te ba bia nyame ensha me tia me yankasa me ma etitu me batru love me tia opa brasa me nyame ensha no ma nim bia no nkoso na me badwuma duro abusia Yame ya come up. Akata wine. Akata wine. So they say when are you so? Na say forklift de dada. Eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha. Na me betru ye no ana nchance ni twa no aye me de. Ya say wo. Chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo. The way was fine to kra dem finfin no. Nso to e bebo ne se shower no. Chama aboko de. Me say ma pocket dan yo. E de am international contractor. No boss na me nua ba ya wo se chale ensuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no o ba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you also me to me the number emboss there be we safe o the board down so papa ensuo to awie bo apetampe utim ya utim bi tim entimo patches say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors e di kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de bo wo dan ne so esan say ye nchen ne de bebo so ama